Niste zadovoljni ljubavnom vezom i ne znate što više poduzeti da vam bude kao na početku. Osjećate se nevoljeno, neprihvaćeno, usamljeno i odbačeno. Pitate se što je sretna veza i što ja mogu učiniti. Radio Kastav obnavlja ljubav. Odgovore na to kako možete stvoriti harmoničnu, snažnu, sigurnu, strastvenu vezu punu života tražimo zajedno u emisiji Obnovi ljubav. Utorkom od 22 sata. Gošća urednica Life Coach Barbara Grgurić. Pa dobro večer svima. Dobra večer. U još jednoj emisiji Obnovi ljubav s vama su Barbara i Dejan. Današnja tema mislim da će biti zanimljiva svekolikom pučanstvu. Meni je jako. Radi se o o važnosti muške i ženske energije. Šta to točno znači? Vidjet ćemo. I baš me zanima šta ljudi misle o tome. Ne znam ja što drugi misle i to ćemo čuti. Je, tome se baš veselim. Evo, dobrodošli u još jednu emisiju Obnovi ljubav, namijenjenu ljudima koji žele stvoriti sretnu vezu i raditi na sebi, kako bi bili najbolja verzija sebe i kako bi uživali u sretnoj, strastvenoj, sigurnoj i snažnoj dugotrajnoj vezi. No, to se neće desiti samo od sebe, jer kao i za sve prave stvari u životu, potrebno je zasukati rukave i uloviti se posla. Pa se nadam da primjenjujete sve što ste do sada čuli kroz naše emisije i što ćete čuti u buduće. A o čemu ćemo konkretno pričati danas? Ajde. Spomenut ćemo razliku između muške i ženske energije i zašto su one važne za sretnu vezu. Pričat ćemo i o tome što se dešava kad se te energije pobrkaju malo u vezi i koje su posljedice poput nemogućnosti postizanja orgazma, kroničnog nezadovoljstva sobom, partnerom ili vezom. Doznaćete kako definirati koja vam je dominantna energija, muška ili ženska. Reći ćemo nešto o tome zašto žena nije zainteresirana za seks i što uraditi da se to odmah promijeni. Dotaknut ćemo se i teme kako današnji način poslovanja često uništava veze i to jako brzo i jako efikasno. I otkrit ćemo slušateljima koji potez odmah mogu napraviti vezano za svoj omjer muško-ženske energije u vezi kako bi uživali u harmoniji i osjećali se ispunjeno. A reci malo, da li su muška i ženska energija vezane za muški i ženski spol? Najprije bi rekla da ljudi u velikoj većini nisu upoznati s terminom muška i ženska energija, ali oni koji to jesu uglavnom ju vežu za spol. Ali to nije tako. Evo, možemo čuti malo šta kažu ljudi na to. Može. Jesu li muška i ženska energija vezane za muški i ženski spol? Mislim da da. Muškarac, ako je pravi muškarac, ima jednu svoju mušku energiju. Isto tako i žena. Muškarac mora udavati nekakav stav u životu, mora udavati nekakvog čovjeka koji je odgovoran, koji je zaštitnički nastrojen, koji je obziran, ali koji je i odlučan. A kakva bi žena trebala biti? Je opet nekakva energija koja bi trebala biti nekakva nježnija varijanta. Recimo, da je umiljata, da je puna razumijevanja, da je odlučna, ali ne odbojna. Iako jako vjerujem u te energije, ali nisam na taj način razmišljala. A što vjerujem mislite? Da nas energije povezuju, muškarce i žene, inače ljude da povezuju i da su vrlo bitne u našem životu, ali nisam nikad razmišljala što bi bila muška i ženska energija. Da, teško je to reći. Da, ljudima je to dosta enigma, jer u biti muška i ženska energija su u svakom od nas. Samo je pitanje da li prevladava jedna ili druga.
U biti u svima nama nekad prevladava jedna, a neka druga energija, no u većini slučajeva ipak dominantna muška ili ženska energija. Znači nije vezano za spol? Ne, nije. Vezano je za nas, kako se ponašamo i osjećamo. A jel dolazi ponekad do neke zabune, zbrke oko toga? Dolazi unutar osobe, pogotovo u današnje vrijeme se te energije lako pobrkaju. Evo mogu navesti primjer klijentice u srednjim 30-ima na menadžerskoj poziciji koja je po struci inženjer elektrotehnike. S 29 godina je bila nadređena timu ljudi u kojem je između ostalih bio muškarac od svojih 50 godina. Njemu nikako nije išao njihov status i često su se našli u tenziji i u konfliktu. Ona je bila žena s muškom energijom i u muškoj branši i vrlo vjerojatno je da su se njihove iste energije odbijale. A kako je ta žena bila po ponašanju i naravi da bi mogla biti na takvoj poziciji? Trebala biti prilično čvrsta. Da, tada, prije nego što smo počeli s coaching procesom koji sam za nju osmislila, nije pokazivala osjećaje jer se to uglavnom ne radi u svijetu biznisa gdje često moraš biti cool, ništa te ne trigerira, ništa te ne zanima, samo je fokusiranost na profit. Znači, nema pokazivanja emocija, morala je uvijek biti pribrana i savršeno funkcionirati što god se dešavalo i koliko god stresno bilo. Bila je autoritativna, bila je u dominantnoj muškoj energiji, a žena je. Sad to je malo zbunjujuće. Njoj kao ženi. Kako je bilo onda u toj muškoj energiji? Pa, dosta je to zeznuto. Rekla mi je da nije bila svjesna toga da djeluje hladno i nedostupno, ali iako su je to često prijatelji govorili, zato što je ona iznutra konstantno gorjela. I na kraju krajeva bila je nagrađivana za svoje ponašanje i nije smatrala da je nešto alarmantno u tome što je u muškoj energiji non stop. I jer njena je u stvari odgovornost bila da se pobrine da se zadaci izvrše, da ne dozvoljava nikom da vidi njene osjećaje, poprilična fasada. A dobro, ali meni ona zvuči kao uspješna žena i sad mi nije jasno zašto se ona javila na coaching, jer kažeš da ti bila klijentica. Da, tako je. Da, naglasak je na žena, jer ispod te fasade nedodirljivosti osjećala se prazno iznutra. Na isti način kao i na poslu ponašala se i u vezama i to je redom odbijalo muškarce s kojima se viđala. Ona nije znala zašto. Pretpostavljam da nisu ni oni znali zašto ih odbija, jer često čujem od muškaraca zgodna mi je, seksije, ali jednostavno me nešto odbija od nje, a ne znam što je. Ne leži mi. Možda da mu sjedne. U to doba bila je u braku s također inženjerom elektronike koji je isto bio u jakoj muškoj energiji i oni su često bili u konfliktu ili u natjecanju što je rezultiralo međusobnim odbijanjem. Njen joj je sad već bivši muž rekao da ne želi biti u braku s muškarcem već sa ženom. Jao, kakva izjava. Ajmo mi sad poslušati malo kakvu energiju ima Eric Clapton. Ajde da vidimo. Vi slušate Obnovi ljubav. Ako to slučajno niste znali do sad. A da, treba podsjetiti s vremena na vrijeme. Današnja tema je opasna. Muška i ženska energija, kako se to isprepliče, imamo li pojma kakvu energiju imamo, sve ćete to saznati ako budete dovoljno strpljivi. A evo nastavljam odmah sa pitanjem. Ima li i danas dosta situacija da se žene moraju na poslu ponašati kao muškarci ako žele napredovati u karijeri? Da, ima. I sama sam bila dio tog svijeta. S 27 godina sam vodila tim od 40 ljudi. Bila sam najmlađa među njima. I u to doba sam jako bila fokusirana na napredak u karijeri. Ponašanje mi je bilo vrlo kompetitivno i bila sam jača i prodornija od mnogih muškaraca unutar tvrtke. I od onih brkatih velikih? Od onih brkatih, bradatih, čelavih. Dobro. I bila sam, danas znam da sam bila u muškoj energiji 24/7 non stop. I u ono doba sam se često pitala, što mi je danas dosta apsurdno, pa gdje je muškarac koji je jači od mene da me impresionira? Gdje je taj Tarzan? Baš sam si mislila, sve sami mlitavci oko mene i ovdje sam bila. I
Mnoge moje kolegice su bile u sličnoj situaciji, naročito odvjetnice, menadžerice, liječnice. I mislila sam da mi to donosi sreću, ispunjenje i ostalom to mi je bilo normalno, zato što su i sve moje frendice tada tako živjele. Pričaš o dalekoj prošlosti? Oj, kad gledam koliko godina pomel daleko, pauči kamenac. Sad imam jedno blesavo pitanje, ali ću ga postaviti. Da li to znači da se kod tebe nešto promijenilo po pitanju dominantne muške energije? I da, i ne. Znači, u to doba, kad sam bila na visokim pozicijama u svijetu biznisa, počela sam primjećivati nakon nekoliko godina da se jednostavno ne osjećam sretno, ispunjeno. Nešto mi je falilo i nisam kužila što. A to vrhunac mi je bio u Dubrovniku na dočeku Nove godine kad sam jednu ženu iz društva pilila, pazi, 31.12. na večer. Tijekom dočeka gnjavila sam je nešto vezano za posao što bi nas dvije mogle raditi. Ja ti ne bi bio frendica onda nikako. Žena me pogledala onako u čuđenju, koji ti je? Pa tu smo na odmoru, došli smo se zabaviti, proveseliti, ti me daviš s poslom. I to mi je baš bilo veliko otrežnjenje, jer ovako zato što sam ja nju davila s poslom. Ona me elegantno otpilila i zabavljala se. Ali ja sam ostala sama sa sobom u svojoj koži. Neispunjena, nezadovoljna, sa stavom da nema muškarca za mene jer su svi slabići i da sam uvijek ja ta koja mora biti u vezi, na vrhuncu zadatka, snažna, sabrana, koja vuče napred u životu. Joj. Baš joj. Kako to naporno. Je ti sad lakše? Kad se sjeti kako mi je tad bilo, onda mi nije baš lakše, ali danas definitivno da, nije uopće loše biti žena sa ženskom energijom. Ja, udriću te muški. Reci mi malo, kakva energija treba prevladavati u vezi? Što je važno za vezu? Definitivno miks muške i ženske energije unutar svake osobe. I onda, ovisno o situaciji, do izražaja dolazi više jedna pa druga energija. Ono što je bitno je da kad jedan partner u dominantnoj muškoj energiji, da drugi bude u dominantnoj ženskoj. Sad kad si rekla jedan partner, znači nije nužno da je muškarac u dominantnoj muškoj energiji. Znači može biti žena u dominantnoj muškoj energiji u tom. Može, iako evo kasnije ću nešto reći, generalno je bolje da je muškarac najčešće u muškoj energiji, ali može imati ponekad i žensku i isto tako i za ženu je generalno bolje da je u ženskoj energiji, da sad ne idemo u hormone i razne priče zašto je to bolje za nas. Nemoj. Bolje da ne, to nam je nova emisija. I ne znam da li to vrijedi za to sam tamo htio pitati, za istospolne veze. Da, to ne znam da li vrijedi, zato što nemam iskustva s takvim parovima za sada. Što ne znači da se neće javiti nekakav istospolni par. Ali u vezi između žene i muškarca ugodnija je za oboje vibra ako je muškarac uglavnom u muškoj energiji, a žena uglavnom u ženskoj. I evo, predlažem slušateljima da svatko pogleda u sebe i da osvijesti u kojoj energiji češće i kako se radi toga osjeća u svojoj koži i u svojoj vezi. Ako ste primijetili u tišinu, to sad ja gledam u sebe. Aha, dobro. Pokušavam vidjeti u kojoj sam energiji. Kako možemo provjeriti uopće koja nam energija više leži, muška ili ženska? Evo, malo kasnije ću reći kako. Jednostavno je i brzo i napomenula bi opet da bez obzira na spol, svatko od nas ima svoju ljestvicu jačine muške i svoju ljestvicu jačine ženske energije. I evo, predlažem još jednom da slušatelji pogledaju u sebe, da budu autentični i da osvijeste koja im je energija dominantna, jer je to baš važno. Znači, apstrahirajte sve stereotipove, očekivanje okoline ili društva i osvijestite koja je to energija u vama dominantna i koliko je jaka. Evo, navela bi tu da jednaki omjer muške i ženske energije, znači pola ubija kemiju. Puno je strastvenije i slađe kad prevagne jedna energija. Znači, recimo nekih 25% ženske energije kod dominantne muške energije i obrnuto. Sad mi se malo zavrtilo u glavi o svih tih kombinacija, ali ok, sješće nam. Budem ti objasnila još poslije. Ok. Sad ćemo
Dobro, još se postavi pitanje, pa ćemo čuti onda još jedan prilog koji imamo. Super. Da li bi slušateljima objasnila mušku i žensku energiju? Dakle, počet ćemo s muškom, kako se manifestira ponašanje u muškoj energiji. Pa da vidimo malo šta kažu ljudi na to. Što bi bila muška, a što ženska energija? Ajoj, šta je muška energija? Koja je razlika između muške i ženske energije? Između muškarca i žene? A šta znam, možda smo mi žene neka nježnija bića, nježnija stvorenja, muškarci grublji, možda žele biti nadmoćni nad ženama. Možda je to ta neka razlika, žele kao nekad biti, mi smo neko i nešto, a žene kao žene su podčinjene. Čuli smo šta kaže žena, sada čujemo šta kaže muškarac. Što je muška, a što ženska energija? Šta bi bila muška energija? Ne znam, muška energija, pojma nemam, neka jakost, jačina, ženska bi bila strast. Ja bih rekao tu, po tom nekako, stvarno teško. Ova strast mi tako dobro zvuči. Ovo je bilo stvarno teško. Like. Muška, evo, počet ću s muškom energijom. Muška energija rezultira s odrađenim poslom, sa analiziranjem, donošenjem odluka, planiranjem, inicijativom, osmišljavanjem, realizacijom ciljeva, postizanjem rezultata. Znači i žene i muškarci to rade. I to je ono, kad nešto radimo bitno i totalno smo posvećeni tome i onda nas neko prekine i nama se digne tlak. To se recimo meni često dešava kad me poruke na mobitelu prekinu tijekom rada ili poziv i onda ga često stavim na avio varijantu i onda radim neometano. Adio Barbara. Ode ja, leteća Barbara. Mi stvarno. Muška energija znači daje, pruža, štiti, osigurava nešto za drugu osobu. Evo, majke su često prema djeci u muškoj energiji dok brinu za njih, spremaju ih na spavanje, kupanje, šta god. Muška energija kod muškaraca u odnosu na ženu se manifestira tako da se muškarac trudi da žena pored njega bude zadovoljna i vesela, jer je onda tako i on zadovoljan. Muškarac muškom energijom u vezi planira, donosi odluke i ostvaruje svoje ciljeve, ali pritom uzima u obzir i kako se partnerica radi toga osjeća. Pravi muškarac. Pravi muškarac. Pravi. Onaj Tarzan. Onaj što si ga tražila. Tarzan, je? Tarzan, jesam ga našla. Pa nemam pojma sad. A opet ću. A dobro. Kako izgleda onda kada je žena s dominantnom muškom energijom u vezi s muškarcem s dominantnom muškom energijom? Pa to mora biti fight. Ajoj, to je nešto što je meni... To je plus i plus, bum. Da, to je nekad meni bilo jako blisko i nikak to nije išlo. Nikako, bilo jako iscrpljuće. Jer muškarac odmah osjeti da li je pored njega žena koja se s njim natječe i to ga jako odbija od žene. A obično žena s dominantnom muškom energijom sve radi sama i ne da muškarcu da išta napravi za nju. Ja sam sve... Pa nije to ni loše, pa... Ležiš, a iđeš, a ona radi. Ležiš, a iđeš, ne, nije to muškarcima. Pa to su dječaci, njima to paše, ali muškarcima ne. Znam kako se jedan moj bivši dečko naljutio se, pa kaže, zašto ti ja služim, ti sve tegliš sama, kad idemo iz dućana, šta ti je? Zašto to radiš? Ja uopće nisam kužila u to doba te menadžerske pozicije, dakle sve sama. I isto tako, a vidi mene nekad, gle ovo sada, isto tako žena s dominantnom muškom energijom ne cijeni mišljenje svog partnera, nameće svoje. Na primjer, mora se do restorana prema njenom zamišljenom putu, a ne kako je muškarac zamislio. A kako bi se vozila taksijem onda? Pa ja ne znam, valjda bi ga izgurala van u to doba, sjela bi ja za volan. Če neko bi u gepeku završio, on ili ja. I takva žena često ima potrebu biti u pravu i često kritizira svog muškarca, daje mu do znanja da je u krivu po pitanju svojih poteza, odluka i slično, jako da sam bila pretplaćena na tako nešto. A ako žena ne da do znanja svom muškarcu koliko joj je drago i koliko cijeni njegov trud za nju, on se jednostavno gasi, jer ona ne prima ništa što je on želi dati. I gotovo, papala maca.
Ovo je bilo grdo. Tako je često. Često se susrećem s takvim situacijama. Jednostavno žene progutaju muškarce. Toko bogomoljka je tako ona guta. Nakon određene radnje. Da. Kako se manifestira ženska energija? U žensku energiju spada ranjivost, to jest pokazivanje osjećaja, kreativnost, primanje. U vezi to savršeno funkcionira ako muškarac ima dominantnu mušku energiju, a žena žensku. Jer tada muškarac sa zadovoljstvom čini stvari, to jest pruža ženi. I to uopće ne moraju biti velike stvari. Recimo, može nositi kofer za nju, spajanje TV-a i laptopa, vožnja, plaćanje ručka, odlazak 100 km da bi je došao vidjeti. 100 km? Pa šta je to za pravu ženu? Ništa. Ok, samo komentiram, ajde. I muškarcu je za uzvrat dovoljno iskreno, dovoljno je u stvari da iskreno čuje ono hvala i činjenica da je svojoj ženi potreban za nešto. To jest da ona želi primati ono što joj on daje i da ju to čini sretnom. Sad, prije nego saznamo koja nam je dominantna energija, dakle kako to možemo saznati, pripremio sam jednu srce drapajuću pjesmu. Ajmo drapat srca. Evo iz Kalifornije vraćamo se. Vidiš, kaže da su zrcala bila na stropu. Vraćamo se nazad u Kostav iz Kalifornije. Aterirat ćemo, evo ga. Tup. Idemo tup. Ja, možemo Gdje smo stali? Stali smo na tome kako možemo saznati koja nam je energija dominantna. Da, na raspolaganju su vam 4 jednostavna pitanja koja će pokazati je li vam dominantna muška ili ženska energija bez obzira na spol. Pitanja su to koja su ispod razine uvjetovanosti i očekivanja od okoline i koja prodiru duboko u nas. Super je to što samo sami sebi dajete odgovor i ne morate se bojati nečijeg osuđivanja ni kritiziranja. Sad svi olovčice u ruke, blokići. I idemo. Znači, prvo pitanje. Pazi ovo. Kad zamišljate idealnog seksualnog partnera, je li on ili ona viši ili niži od vas ili ste slične visine? Ako želite višeg partnera ili partnericu, to je indikator ženske energije. Ako želite nižeg, to je indikator muške energije. Dok je slična visina, neutralna energija. Šta sad ti veliš na to? Ja sam uvijek za one džepne varijante. Znači ti si jako u muškoj energiji. Kad razmišljate o snazi partnera, drugo pitanje, kad razmišljate o snazi partnera, je li on slabiji ili jači od vas? Recimo, koga nosi do kreveta? Misli si da te žena nosi do kreveta? Kakav ti je to feeling? Pa baš ju zamišljam. Uzme žena 100 kila i nosi, šta znam. Beba Jozef iz Alana Forda. Ono u zubima te nosi. Dakle, tu su odgovori kao i za prvo pitanje. Evo, treće pitanje. Recimo, ako još ne živite zajedno. Da li volite više da partner ili partnerica dođe po vas i odvede vas recimo na večeru? Ili više volite doći po partnera, to jest partnericu, i odvesti ga na večeru? Ako želite da dođe po vas, to je ženska energija. Ja ne moram, ako ne moram voziti, ne bi nikad. Četvrto pitanje. Pardon, jedan moj prijatelj ti rekao ovako, ja kad budem bogat, i sad pričamo o autima, i sad ja čekam šta će vam reći, koji auto će kupiti. Ne, kupit ću šofera. I stvari sasvim upravo. Da. I četvrto pitanje, ovo se meni jako sviđa. Zamislite situaciju da jedan od vas dvoje mora biti naslonjen leđima na zid dok se ljubite. Da, ne ide ti ovo baš, jel, da vidim da si se naslonio. Znači, da li želite biti vi ili da je vaš partner naslonjen na zid? Kakav ti je ovo sad bio feeling kad si se naslonio? Ovo kad se naslonio na zid, bez veze. Da. Ako želite biti naslonjeni na zid, to je ženska energija. Tu sam čista žena, 1/1. Samo me stisneš uza zid i do... I puno puta mi žene kad dobiju ovakva pitanja kažu, pa ja sam mislila da je moja muška energija dominantna, ali mi je prirodno da sam naslonjena na zid dok me moj dragi ljubi. Pa da. Kakva romantika.
Guranje o zid. Dobro, sad tu na radiju, ok, ove spužvice su u redu. Ovo je super. Da, ovo je baš dobro. Ali neki hrapavi zid vani, Ma pusti ti, kad je dobra motivacija, nikakav zid ne smeta. Dobro. Reci ti meni ovako, kad je narušena harmonija muško-ženske energije, kakve to ima posljedice i ima li ih u seksualnom životu partnera? Ojoj, to može biti emisija za sebe, ali evo ukratko. Obično nema seksa kad je narušena muško-ženska energija. Recimo, na primjer, žena u dominantnoj muškoj energiji ima rijeđe seksualne odnose, manje uživa u seksu i teže, u stvari teže ako uopće može doživjeti orgazam. I to se dešava jer se žena u muškoj energiji teže prepušta. Ona drži kontrolu koja između ostalog ne dozvoljava pokazivanje osjećaja, još manje prepuštanje njima, ne do Bog. I nekada muška dominantna energija kod žene nije njen svjesni odabir, dakle nije da baš sve žene tako žele. Recimo ako radi na poslu i kad dođe doma i dalje mora o svemu brinuti, o djeci, o mužu, ručku, zadaćama, ako mora peglat, prat, čistit, ona je stalno u muškoj energiji i nema se kad prebaciti u žensku. To jest nema vremena relaksirati se i otpustiti tu kontrolu. Znači nema šanse da se prebaci u žensku energiju koja će onda stvoriti želju za seksom. Jer ženama inače treba više nego muškarcima da budu spremne za vođenje ljubavi. A kad je na večer umorna, jao, ništa od toga. Da, muškarcima baš puno treba to da se spreme. O da. Hopla. Hop, kengurko, idemo. Slično je i kad je kontrola u pitanju i s muškarcima. Nepuštanje kontrole i kod njih izaziva problem s orgazmom, pa tako često imamo slučaj muškaraca koji može provesti sa ženom u krevetu sat vremena, ali bez happy enda. Šta je to happy end? Ja uopće ne razumijem te engleske riječi. Budem ti objasnila poslije šta je happy end. Dobro. Da, u teoriji ću ti objasniti. Može. Ili recimo muškarcu erekcija nestane kad treba doći do seksualnog čina jer zna da bi tada mogao izgubiti kontrolu. I još jedna varijanta tu moguća kod muškaraca, to je prerana ejakulacija. I evo, sve to najčešće ima veze s glavom i to onom gornjom. Tu je možda jedina varijanta gdje bi donju glavu dobro bilo pustiti da kolo vodi. Da. Kod ovih onako, da, stisnutih, koji imaju emocionalnu obstipaciju, kroničnu. A reci mi, što je sa situacijom kad imamo u vezi oba partnera s muškom ili oba partnera sa ženskom energijom? Da, to je izazov i ne dešava se često. Češće je slučaj da na prvu oba partnera recimo imaju dominantnu mušku energiju, ali kod jednog to nije autentična energija. I ukratko muška i muška energija u vezi. Kad oboje vode, na kraju se odbijaju jedan od drugoga. A kod ženske i ženske energije u vezi, ako se oboje prepuštaju, a tko će se pobrinuti da se nešto desi? Di je akcija? U biti samo suprotne energije stvaraju strast i povezanost među partnerima. A može li se dogoditi, recimo, evo, imamo žensku energiju, pa da s vremenom neko od njih ipak pređe u mušku i da se sve skupa to onda normalizira? Da, definitivno da. I obrnuto, mušku i mušku, pa da... A šta je lakše? Iz muške u žensku ili žensku u mušku? Ma, obično je to ženama iz muške u žensku. Meni je dosta trebalo vremena i sad mi još uvijek malo sklizne ta muška energija. A opet, koliko znam iz iskustva s klijentima, muškarci sa dominantnom ženskom energijom vrlo im je teško pokrenuti se. Vrlo, boje se. Bližimo se kraju večerašnje emisije. A na kraju, odnosno pred kraj, uvijek imamo neku završnu misao. Mudrost neku. Mudrost, happy end. Da, sad u ovoj pauzi si mi obećala objasniti šta je to, ali poslije ćeš onda. Premalo mi je bilo vremena. Okay. Malo mi treba više. Da se prebacim iz muške energije u žensku. Viš da sam sad u muškoj energiji, analiziram, pričam, fokusirana sam na rezultat. Dobro. Sad imam brkove trenutno. Stvarno. Evo, za kraj, završna misao, znači za žene s dominantnom muškom energijom, što je recimo česta situacija, opustite se,
Prepustite se i nemojte biti non stop lider pored svog muškarca. Dajte mu šansu da on preuzme tu ulogu, koliko god vas je strah da ništa neće biti sređeno, na primjer po kući s djecom, ako se vi malo maknete. A neće biti sređeno, da se razumijemo, ali nema veze. Pomalo, baby steps. Ne mora to biti sve odjednom, jer s malim koracima se daleko stiže. Evo, odaberite nešto što možete odmah prepustiti svom muškarcu, a da se vi ne pojedete, i onda drugi put malo po malo. Oće muškarci, samo moraju ove ksene ratnice se pretvoriti u malo ženstvenije žene i oće muškarci. Obriju vrkove i krenu. Oće, da. Mislim žena. Da. Za muškarce sa dominantnom ženskom energijom pokrenite se, ne čekajte, riskirajte. I ne bojte se biti odbijeni za bilo šta. Možete biti povrijeđeni, a možda i ne, no barem ćete pokušati znati na čemu ste. Bilo da želite sa ženom seks, vezu ili nešto drugo da se desi. Recimo, pozovite ženu na spoj, kažite joj jasno i glasno, volio bi te izvest van u petak popodne, jesi li za? Znam, iz iskustva u radu s klijentima, da to muškarcima s dominantnom ženskom energijom to zvuči strašno, jer su u 100-godišnjem obrascu u kojem žive i onda su u stvari u emocionalnoj katakombi. Ali ako ne krenete, nećete ni stići tamo gdje želite biti. Korak po korak. Ako prilazite ženi sa ženskom dominantnom energijom, a vi ste kao muškarac također sa ženskom dominantnom energijom, nešto se jednostavno mora promijeniti, jer suprotne energije stvaraju strast i zainteresiranost. Inače će žena izgubiti interes za muškarca. Biće dobre frendice njih dvoje. Jednom kad žena stavi muškarca u ladicu za prijatelje, jako teško će iz nje izaći van. Jako teško. Za sve slušatelje poruka, tak je dobro biti svjestan i osjećati tu svoju autentičnu energiju na muško-ženskoj skali energije. Tu se magija dešava kad smo svjesni svojih istinskih želja i potreba. Baš je to dobar feeling. I da ponovimo za sve one koji žele čuti još jednom, kako slušatelji, što mogu poduzeti vezano za muško-žensku energiju? Što napraviti da otkriju koja energija je u njima? Postavite si 4 pitanja o kojima smo ranije razgovarali kako biste si definirali koja je vaša dominantna energija. Mogli biste iznenaditi. Ako je to muška ili ženska, onda razmislite kako se ponašate i je li to u skladu s ovom vašom dominantnom energijom. Znači, najbolje ćete vidjeti kako se osjećate. Je li vam srce puno ili čeznete za nečim drugim? Kao što sam ja nekad u onim menadžerskim danima. Čeznula za Tarzanom. Da. A nisam htjela biti ja ne. Ja ne. Ja sam bila Tarzanica i tražila sam Tarzana. Ne ide to tako. Nema 2 Tarzana, samo jedan. Ne mere. Dok nisam postala Jane, nije mogo ni Tarzan doći. Dobro, reci još malo slušateljima gdje mogu ponovo poslušati ovu emisiju ako žele. Ma da, objavit ću snimku emisije u Facebook grupi Obnovi ljubav, tako da ju slušatelji mogu preslušati. Dovoljno je da u Facebook tražilici ukucate Obnovi ljubav grupa, zatražite pristupanje grupi i možete početi slušati. Isto tako, ako imate dodatna pitanja za ovu emisiju, možete ih postaviti u komentarima ispod objave ove emisije. I u biti znati željna sam što vi mislite o večerašnjoj temi, o muškoj i ženskoj energiji, i baš bi me veselili vaši komentari, jer mi je želja da nakon svake emisije idete korak naprijed prema stvaranju svoje sretne i harmonične trajne veze. Isto tako, ovu emisiju možete podijeliti frendici, frendu, znam da će vam biti zahvalni, i hvala vam što ste odvojili vrijeme i bili s nama u emisiji Važnost muške i ženske energije za sretnu vezu. Pozdrav! I na kraju samo još laku noć. Laku noć. Niste zadovoljni ljubavnom vezom i ne znate što više poduzeti da vam bude kao na početku. Osjećate se nevoljeno, neprihvaćeno, usamljeno i odbačeno. Pitate se što je sretna veza i što ja mogu učiniti. Radio Kastav obnavlja ljubav. Odgovore na to kako možete stvoriti harmoničnu, snažnu, sigurnu, strastvenu vezu punu života tražimo zajedno u emisiji Obnovi ljubav, utorkom od 22 sata. Gošća urednica Live Coach Barbara Grgurić.